Это батьков пассажирский. Треба мать будить. Мам! Мама, уставай! Самовар став, батя едет с пассажирским. Его паровоз гуде. Сам ты паровоз. Пассажирский далеко ще. Спи, Миколка. Спи, спи. Ты что, не чуешь, что батька едет? Не дураками займаться. Узнялся ни свет, ни зара. Наша брата побудешь. Не разбудю. Ух ты! Ты уже проснулся, курьерский? Привез что? А что будет, коли не привез? Ничего не будет. Ага. Ну, тады, на, зайцев хлеб. Зайцев? А чому він завсюди вуголем і мазутою пахне? Тому що не звичайний хліб, а хліб, який проїхав на паровозі сотні верстів. Зрозумів тепер. Ага. Бать, а что ще там у тебя есть? Новые цацки для тебя. Ну, знайшов батько цацку, вуголь. Да і гэтых цацок вон целые горы коли депо. А ты приглядься вось лепш, тады не будешь и носа задирать. І сапраўды цікавы камень. На адным баку малюнак, ніби вразаў нехта цэлую галінку і сцяблінкі тут, і дробненька лісціка разышлося веерам. Хто маляваў? Ніхто. Сама мать и природа. А ты не обманывай. Яшчэ помощником машиниста называется, жарты строить. Серьезно кажу, вось послухай. 1000 гадоў назад не каменем ён быў, а самым звычайным дрэвам. Высоким, прыгожым, з гаманлівым лісцем зялёным. І вось найшла навальніца. Паваліліся дрэвы. Усю зямлю услалі векавыя гіганты. Іх засыпала зямлёй, зацягнула балотнай тванню. Ляжаць дрэвы пад зямлёй, ляжаць не гніюць. Год ляжаць, десяткі ляжаць. Ляжаць сотні і 1000 гадоў. Ляжаць, пакуль не камянеюць. І лісцейка, о, глядзі, як адціснулася 1000 год назад, так і захавала свой малюнак у акамянелым дрэве. Разумны ты, батя. Столькі цікавага ведаеш. Разумный. Коли уже ты, батька, разумным человеком станешь? Іншыя, глядзі, ўжо старшыя машинисты выбіліся. На ўласныя хаткі з садамі ўзбіліся. А ты век тут карпей да гібей у гэтым дзіравым вагоне. Канарей, канарей, пташечка, канареечка. Давай, Миколка, лепей помыемся. Покуль маці ременя на нас не взяла. Усё тебе, жонка, будзе наперадзе, не хвалюйся, не бядуй. Ось калі скінем буржуяў. Ой, колькі гадоў ты мне ўжо гэта гаворыш. Бать, а хто такія буржуі? Буржуі? Гэта, бачыш, такія людзі, якія нічога не робяць, а смачна ядуць. Такія, браце, пузатыя людзі на чужым карку сядзяць. На маім, вось на тваім. Жандары до нас ідуть. Ой. Доброй раніцы, панове. Обшукать усё. Дядечка, навошта ви дзеду все не трясете? Что вы тут шукаете, чего не положили? Бач, разышліся, як у себе дома гаспадарують. Супостата на вас якого? Отведи, старый пес. Кто пес? Я пес? Я старый царский служака. Я царские узнагороды маю. Кинь, старі, свої штуки. Не патрэбны ім твои царские бляшанки. У іх у самих полные груди бляшанок гэтых. Одна только розница, что ты своей кривей медали набыл, а они набывают медали нашей кривей. Молчать, большевик. Молчать это самое легкое, что может сделать человек, коли ему погрожают. А вот говорить... Помолчи. Прошу тебя, напромилый Бог. Ну, добре, добре. Во, и пузатый начальник з'явився. Паночечку,
Растлумажьте хоть вы нам, что это такое, за что на нас напасти такое? А что тут говорить? И так усё ясно. Не хочете мирно працаваць, супроть цара і улады народ подбухторваете, ось і надышла расплата. На каторгу отправить вашего мужа, а вас на улицу выгоним с казенной хаты. Ось так. Пошли. Гляди, дед, унука добра. Помагай. Не плач, жонка, я довго не затримаюсь. Ось убачиш. Батя! Ой, Боже. Деду, а за что нашего батю забрали? Не ведаю, внучок. Політичний, значиться, ён. А у чым гэта значыцца? Не ведаю. Напэўна, у тым, што ён забастоўкамі кіраваў. Хацеў, каб рабочым плацілі болей, каб жылося ім лепш. Якое ж у гэтым злачынства? Хіба за гэта садзяць за краты? Не сумуй, внучак, не сумуй. Дачакаемся і мы з табой лепшай долі. Одни ішлі. Неўзабаве пачалі да нашай сям'і чуткі даходзіць, нібы вялікі смутак пайшоў у народзе, і рабочы люд супроць цара выступае. Чуткі рабіліся ўсё яснейшыя, і ўжо ў кожнай хаце гаварылі, што ў Петраградзе пачалася рэвалюцыя. Хутка і да нас яна прыйшла. И портрет рабочие скидают, а пузатого начальника страх колотит. Что вы робите с портретом? Это ж царь! Иди отсюда, покуль живы, а то не здоровся, мне всего тебе повесит. Хлопцы, давай его сюда! Опять начальник, сколь сприту взявся! Ось, хлопче, як царов скидають. Тепер усім буржуям і фараонам конець прийшов. А ти чого такий важний? Да не важный я! Мне что нашего жандара не видать! Я ж ще утече куди гад! А навошта він тобі? Напевно, в турму його вже наші повели. Не, я всіх бачу, а його нема серед їх! Ой, гляньте, это ж мой тата. Таточка! Миколка, синок, бач, який великий вирос. Не познать зусім. А ты так само змяніўся, пакуль ты ў турме сядзеў. Барадаты стаў. Ты цяпер хто? Рэволюцыянер? Ён цяпер у нас камісар! Правду народную отстойвае! Вот, внучак! І тут я убачыў нашага жандара, перапранутага ў цывільнае. Ловите его! Вот я! Ой, жандар! Які деда застрелить хотел, коли в турму батю забирали! А ну, иди сюда до меня, ходенька! Это вы мне? Тебе! Подойди сюда, жандар проклятый! Ты помылился, хлопчик, я не жандар. Я наставник спеву гимназии. А это что? Вот яны! Глядите! Глядите! Штаны жандарские! Это что? Ваш пигат! А еще добрым человеком прикидывается. А, молодчина, Миколка, в батьку пошел! Лови их, Миколка, супостатов, где только убачишь. Але ворагі не хацелі здавацца.
Яны збіралі сілы, каб загубіць рабочую дзяржаву, каб аднавіць стары лад. Ужо тыдзень хадзілі чуткі, што набліжаецца нямецкае войска. А раніцай мы даведаліся, што арыштавана і падсаджана ў Пальгаус цэлая група рабочых бальшавікоў. Вечарам да нас прыйшло некалькі рабочых. З імі мой старэйшы брат Павел, які служыў за сцэпшчыка. Я прыкінуўся, што сплю, а сам драмаў і прыслухоўваўся, пра што яны гавораць. Туды вельмі цяжка забрацца, бо Пакгаус новы, да часовых стаіць аж 2. Я магу залезть у Пакгаус. Каму я казаў, каб гаварылі цішэй? Вось пра ўсё і даведаўся гэты падшыванец. Каму падшыванец, а каму Міколка, бальшавікоў сын. А Пакгаус я ведаю, як свой вагон. Мы вон колькі разоў туды лазілі голубоў ганяць. Голубоў, тут не голубамі, а кулей пахне, а ты яшчэ дурань малы. Ну, няхай сабе і малы. Але мне куды спрытней у Пакгаус залезці, чым катораму з вас, вялікаму. Ну, добра, добры бальшавік. Глядзі, толькі не падкачай. А зловіць, скажаш, па голубоў палез. Які ж голубы па начах. Трэба сказаць, па семкі палез. Толькі глядзі, нікому не губу. Ну, добра, пайшлі. Стойте! Стойте, я з вами. Ды куды табе, дзеду, ісці? Лепей кладзіся спаць. За каго вы мяне прымаеце? Каб я ды пакінуў унука ў небяспецы? Цішэй, няхай ідзе, мост патрэбіць. Ну, вот так, вот так. Ну, цяпер дзейнічай сам. Глядзі, каб не патрапіць пад вінтоўку. І што это будзе з ім, калі заўважыць нямецкі салдат? Ціха, маўчок. Калі заўважыць, капут будзе. Адыдзі, дзеду, бок і не замінай тут. А я адыду. Вось, ідуць. З вызваленнем, таварышы. Дякую. З вызваленнем. Дякую. Ну, хлопчыкі, малайцы, дякую. Праходзьце, праходзьце. А ты гаварыў, падшыванец. Які ж ты яшчэ малы, мой хлопчык. Але справы робіш вялікія. Ну, расці, да ворагам не пападайся. Яны, брат, такіх бальшавікоў, як ты, не паважаюць. Не затрымлівайцеся, таварышы. Разыходзіцца па адным. Сустрэнемся праз связного. Добра, добра. Каб не папасціся пад гарачую руку немцам, мы з дзедам рашылі перасядзець у лесе дні са 3, пакуль кінуць немцы пошукі ўцекачоў. Что слухаешь, деду? А нічого, внучок, это я так. Ты не хавайся ад мяне, а скажы, што гэта робіцца? А што можа рабіцца цяпер? Няйначай немцы вёску паляць. Бачыш, зарыва на паўнеба. Значыць, хаты гараць. Глядзі, деду, немцы тут ужо ў лесе. Матроса нейкага вывелі. За подбухторывание селян супраць податков, за сопротивление императорским войскам, былый матрос и член былого большевицкого совета по загаду его императорской великости, императора всей Германии, Вильгельма II, присудженный военным судом до расстрелу. Надеть мешок на голову. А ну прэч, нягоднік. Не мне бояться смерти, як вам, собакам. Але памятайте, нават з могилы я подыму свой кулак, як грозную перасцярогу вам. Подрыхтовалися? Прицел! Уратуй, уратуй яго, деду, уратуй. Зараз, унучак, зараз я з револьвера. Офіцер упаў, салдаты пабеглі ў розныя бакі, і матрос пабег. Які ж ты, деду, слаўны чалавек! Які ж ты хороший, дядуля! Ай, унучак,
Утекаймо, дед. Ужо звечарэла, калі мы з дзедам натрапілі на незвычайную стаянку ў лесе. Да нас падышло некалькі сялян. Что вы за люди? Чего по ночах по лесе швендаетесь? А вы кто? Мы селяне. Утекли в лес. Ну, дык и мы утекли в лес. А сами мы рабочие, чыгуначники. Тады проходьте до вогнішча. Відаць, стаміліся з дарогі. Дядечка, а вы что, паўстанне супроць паноў паднялі? Да якое там паўстанне, малы? Ворагі прыйшлі, а разам з імі пан вярнуўся. Пачаў старыя парадкі аднаўляць. Сёмку матроса, які быў у батрацкім камітэце, выдаў ім. А тыя на смерць яго асудзілі. Сёмку матроса, кажаш? Хіба ты знаёмы з ім, стары? Ці мо ведаеш, што з ім? Відаць, люта ненавідзеў ён паноў, калі яны яго так ненавідзяць. Тихо. Нехта крадецца ў лесе? Схавай, дед, зброю і патронтаж таксама схавай! Але дед не пачуў. Побач з ім з'явіўся нямецкі салдат і наставіў на яго штык. Ты что, супостат? А? Чего ты хочешь? Отведи винтовку от грудей, пострелить можно. С рук на холзы. Не чапай, деда! Kleine Schwein, Donnerwetter. Что вы робите, супостаты, рабовники? Стреляй лепш у меня! Супостат, стреляй! Конвоиры спынілі нас недалёк ад спаленай вёскі. Паставілі пару кулямётаў, нацэліўшы іх на сялян, нечага чакалі. Па дарозе паказалася запрэжаная ў 4 коней карэта. Побач з ёй ехалі конікі. З карэты сышоў чалавек з павіслымі сівымі вусамі ў паляўнічым касцюме. У жоўтых ботах памешчык, а з ім палкоўнік нямецкі. Ну вось, мужики, зноў вы со мной со сваім панам сустрэліся. Вы думали, что вам даруются грабежи моего маёнтка? Что вам даруется большевистское свавольство над моим добром? Не чакайте, мои милые, не чакайте, мои дорогие. Это вам не свобода. Это вам не свобода. Это вам не большевики. Пан полковник ставить перед вами умоў. Калі хочете побачить яшчэ свету, говорите, кто забил немецкого офицера и вызволил Сёмку матроса. Говорите, где Сёмка? Кто его вызволил? А не хочете? Наракайте на себе. А гэта кто? Откуль гэты стары? Ты кто? Нешта я тебе не ведаю. Я так само с тобой не знакомый. Ты, чорт, стары, отказывай, калі с тобой говорить. Жарты у меня короткие. Кто и откуль? Человек я. Вось кто. Говори, кто он? Гэта мой дед. Які дед? А дед? Просто дед и все тут. А ты откуль узяўся? Кто ты, шчэнё? А я дедов унук. Прозвішча я, прозвішча! Не ведаю. Склеп! Склеп! Ніхто не ведаў, што з намі будзе.
Пасадзілі нас усіх у склеп. Ён быў нізкі, вільготны, з бруднымі сценамі, з невялікімі акенцамі, узятымі ў жалезныя краты. Вечарам прыйшоў афіцэр і пачаў выводзіць па аднаму, па двух са склепа. Неўзабаве павялі і нас. Мы апынуліся з дзедам у вялікім пакоі, дзе за сталом сядзелі той самы палкоўнік і надзьмуты пан. И это называется люди. Опора большевиков. Варвары. Дикуны. Яны яшчэ, бачыце, хочуць свабоды. Дык я ж покажу вам свабоду. На 2 гады у канцэнтрацыйныя лагеры, як удзельнікаў беспарадкаў. Дозвольте доложить, пан полковник, что гэтые люди оказали нам у лесе сопротивление. 3 гады турмы. Дозвольте доложить, пан полковник, яны узнялі руку на солдат яго імператорской великости. На каторгу! Осмелюся доложить, что у гэтых людей знойдены при обыску боевые патроны. Забить! Повесить! Расстрелять! Хутка мы апынуліся зноў у тым самым склепе. Усіх, хто тут знаходзіўся, чакаў расстрэл. Страшно мне, деду. А ты не бойся. Все будет добро. Прыйдзе час, не будзе ні паноў, ні царскага войска. Будут только рабочие ды сяляне. Ды такие вось, як ты, большевиковы сыны. И земля будзе наша, и паровозы наши. Яны будут бегать куды шпарчэй. И солнце будет светить куды гарачэй, бо яно будзе наша. И небо наше. Усё наша. То добре, деду, але ж нас з табой не будзе. Вунь, на ганку стаять кулямёты. Ай, ты плюнь на іх, на гэтыя кулямёты. Дуже страшны яны хіба. І кулямёты, внучат, будут наши. Чого там? Ну что ты, дурненький ж ты мой, ну. А яшчэ казаў, што храбры, а? Храбрэйшы за деда, эх ты. Ад страху я, деду, мне паровозы ў нашых шкада. Хто ездзіць на іх цяпер? Немцы ж гэтыя, як жа? У іх царскія орлы, ды з імі Бог яшчэ гэты. На кожным поясе напісаны. А ты, внучак, яшчэ раз плюнь і на орлоў, і на Бога. І орлом головы скрутим. Ну, кладися, Вась, кладися і спи. Все, братья, буде наше. Чаго гэта ў склепе стала светла, як днём? Пажар? Пажар! Глядзі, гэта гарыць. Слухай, не іначай пачалося з панскіх гумнаў. Гэта ж... Дык гэта ж пажар незвычайны. Это ж наш партизанский пожар. И тут у склеп увалилась группа партизан на чоле с Сёмком матросом. Які ж ти яшчэ маленькі, а так ужо немцаў укрыўдзіў, што яны табе смерць рыхтавалі. Деду, гэта ж той чалавек, якога ты ад расстрэлу выбавіў. Што? Гэта ты мяне ад смерці выратаваў? Ну, выходит, что я. Так давай поцелуемся, деду, як браты. Ну, давай. Так, а ты чей будешь, хлопец, откуль? А мы со станции чугуночной, а Юан сын помощника машиниста.
Андреем звать, мо чуў? Чуў, гэта жа мой найлепшы прыцель, твой бацька. Ён жа, можа, самы смелы бальшавік. Мы жа з ім, ды вось з нашымі партызанамі і іншымі рабочымі добра правучылі паноў. А гэтага самага тлустага д'ябла пана вашага яшчэ не злавілі. Схаваўся недзе гад. Нічога, мы яго зараз выкурылі. Партызаны пайшлі разам з Сёмкам матросам, і ў гэты момант з палацу выскачыў пан у адной сподняй бялізе. Стой, пузач! По выстрелу! Пан сігануў цераз плот, але зачапіўся сарочкай і павіс. Даруйце мне аднасельчане, даруйце, я ні ў чым не вінаваты. Гэта яны, даруйце. Ты хто табе веры дасць, брыда? Што будзем рабіць, Сёмка, з гэтым сіяцельством? Кулю псаваць шкада на гэткую жабу. Пасадзіць яго ў сажалку, няхай прахалоджваецца пасля такой гарачкі, а то, мусіць, у ванне яшчэ не быў яго сіяцельства. І сядзеў пан у сажалцы, ругнуцца баяўся, а партызаны тым часам не драмалі, выганялі жывёлу з панскіх хлявоў, выводзілі коней, выгружалі свірны. Калі дагараў ужо ніжні паверх панскага палаца, атрад Сёмкі матроса рушыў з двара. Наперадзе ехаў Сёмка на добрым вараным кані, якога ўзялі ў пана. За ім ехала некалькі хлопцаў, узброеных шаблямі, карабінамі і гранатамі. Услед рушылі 3 калымашкі з кулямётамі. Як уліты ў далоні, шаблі павады. Не ставіліся коні несці нас праз гады, як уліты ў далоні, шаблі павады. Як лёгкія птушкі ўзвіліся коні, распушыўшы хвасты і грывы. Толькі срэбрам мільгалі падковы, ды клубы пылу ўзнімаліся ўслед, плылі за атрадам ружовым воблакам. Ён дае нам адвагу і мацуе далонь палымянага сцягу, непагасны агонь. У час нашего партизанства с дедом на нашей родной станции у родном городе рабіліся невясёлыя справы. Десятки рабочих изноў былі пасаджаны ў турмы. Каля дэпо стаялі вартавыя. Под конвоем водили машинистов на паровозы. За найменшее супраціўленне пагражалі расстрэлам. Але барацьба не спынялася. Мой бацька таксама быў у падполлі. Почакай, Миколка, дай и мне словца сказать. Неяк наш партызанскі атрад набліжаўся да горада, каб памагчы рабочым на выпадак якой сутычкі з ворагам. У перадавым атрадзе былі Сёмка матрос, я, Миколка і сотня коннікаў партызан. Спыніліся ў нейкім вялікім сяле. Тут асабліва скардзіліся на мясцовага памешчыка, на мельніка, на кулакоў, на старасту, які задужа налягае на сялян з падаткамі. Такія скаргі разбирали Сёмка матрос, Миколка и я. До поздней ночи допытывали мы старосту и множество сведок. Каб добро провучить пригнятальника, постановили. Тихо! Так, товарищи. Одобрать у злостного кулака крывосмока полову маемости, раздать беднейшим, а лепших коней взять у отрад. А кто вам дал такой закон распоряжаться чужим добром? А хто має таке право? Чи кривосмок, а то як поставлю на стенки. От познаєш тоді закон наше право. Сёмка... Даруйте, товарищи.
По несвядомости это я, по темноте нашей. Отпустите вы меня. Сёмка, пусти ты яго лепш на волю. Ці варта на такого кулю псаваць. Ой, дякуй вам, добрые люди. Век вашей ласки не забуду. Дякую. Дякую. Пашкадаваў дед кулака, а ён нас не пашкадаваў. Прыйшоў дамоў, вывеў са стайні коня, сеў верхом і агародамі па загуменні паддаўся ў цемраць. А партызаны спалі, і мы з дедам спалі на дварэ ў калымашцы, бо ў хаце быў нябожчык, стары селянін. Ён ляжаў на стале, васковая свечка гарэла ля яго, на лаве стаяла труна. Тихо и спокойно минула ночь. Замычали коровы, заблеяли овечки, селяне выгоняли живёлу на пашу. Миколка, лезь на древо. Сколько их там? Сотню, не меньше! Так, будем выбиваться у другий бок села. Нельга! З другого боку яшчэ больше отрад! Окружают гады, у пастку берут. Что ж робить? Прорваться! У шаблі Да усіх не возьмешь. Великий отрад нам не по силе. Нельга на рожон перти. И тут мне пришла в голову думка. Сёмка матрос ухопился за яе. Молодчина, Миколка! Так, отрад! Слухай мою команду! Кони по хлявах хавай, сётлы ў каноплі. Полова команды за мной, остальные по огородах! А мы с дедом у гэты час выносили з хаты труну. Так. Карабины хавай. С собой бяры гранаты, револьверы. Крыш бяры, дед Остап. Бяру. Для труны становися. Так ты, Миколка, за протесию. Сёмка матрос положил кулемету труну. Белым покрывалом ахинул его сверху. Несколько человек подняли труну на плечи. Миколка, ну и спрытно придумал же, а воздух не божий. Смех долов, слезы давай, слезы. Слезы, давайте слезы. Плачу поболей. З хат повыходили люди, думали, что сапраўды нябожчыка нясуць. Пачалі лбы хрысціць, ды галасіць, ды прыгаворваць. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! А тут і немцы ўжо! Коні ржуть, шаблі пабліскваюць. Вечная память, вечная память, вечная память. Вечная память, вечная память, вечная память. Деду, бомбы хавай, что на поясе висять. Бачу, внучок, бачу. Тягни, Миколка, каб жалостливо было. Так, хутчэй, за село. Ой, куды ж гоните? Дайте души нябожчыка гэтым светом у смак подыхать. Куды ж? Вечная память. Ну, хопить. Час им дать дыхту. Ховайтеся, бабки, по борозенках, нябожчык у воскрес. Так их, разбойников, молодцы, хлопцы! За мной, товарищи, ура! Вось так мы воевали, а з далёкай Нямецчыны прыходзілі чуткі пра надыходзячую там рэвалюцыю. Генералы стараліся як мага хутчэй вывесці нарабаванае дабро, а падпольшчыкі пастанавілі не даць
вывозить хлеб. Была выбрана специальная делегация з 3 чалавек. У яе ўваходзіў і мой брат Павел. У нямецкім штабе делегацию сустрэў сівы генерал. Говорите. Рабочие чыгуначники рекомендуют вам мирно покинуть город и ехать в Немеччину. Рабочие сгодны дать техники под эшелоны, под хлеб, под нарабованное добро рабочие вагонов не дадут. Як вам ведомо, я генерал армии его великости императора Вильгельма. Я представник самой культурной, самой передовой в свете нации. Вам повинно быть ведомо, что с дикунами мы не размовляем. Для дикуна у нас штыки, пулеметы, винтовки. Дякуйте Богу, что я не расстрелял вас за образу немецкой армии такими ганебными, такими дикими, такими нечуванными еще в истории потребованиями. Можете выбираться вон. Выгнаць вон гэта справа не цяжкая. Але ж гэта не вырашае справы. А мы, пане генерал, прыйшлі сюды не в жарты гуляць і не аб дзікунцы спрашацца, дзе яно і ў каго. Мы яшчэ раз пытаем вас, згодны вы прыняць нашы умовы ці не? Калі не згодны, тады наракайце самі на сябе. Вон. Вон отсюда. У турму их. У турму. Забить. Расстрелять! Повесить! Суровая вестка об лёсе рабочей делегации Маланкой облетела весь город, депо, станцию. Заварушились боевые дружины. Калі ўвечары немцы паспрабавалі штыкамі загнаць машиниста на паровоз, каб рушыць першы цягнік з депо, з вадакачкі пачуліся дружныя стрэлы. Гарэлі, рваліся патроны, снарады, выбухи скаланали паветра. Это рабочие подпалили войсковые склады для станции. Раницей на подмогу рабочим подоспели партизаны. Миколка, ляжи на станцию. Там у тупику на паровозных могилках схованы нами пассажирский паровоз, и он стоит под барой. Ты гони на им до червоных, вёрст 50 будет. Проси, Миколка, допомоги. Як ветром подхопленный мчал я. Вось и тупик, вось и паровозные могилки. Стоять на их старые поиржавелые паровозы. А вось и живый паровоз притаился, сховался за паровозным ломачем. Аж дрыжить, так чакая дороги прыгажун пассажирский. Паровозная команда у парадку, у кожного карабин. Уздыхнул паровоз парой и пошел. Нигде, а летит паровоз. Только мельгают по вапал переезды, слупы, полосатые версты. Нахиляются березы, их шепот сливается с горячим дыханием машины. Ось и соседняя станция. Тут могут быть еще немцы. Тревожно загудел паровоз и, не сбавляючи ходу, имчал на закрытый семафор. Заметусились рабочие там. Бачить, здарилося нечто дуже важное. Перекинули стрелки на головный путь. И паровоз маланкой промелькнул про станцию. Праз паўгадзіны мы былі на жаданай станцыі. Паравоз стаў, як укапаны ля браняпоезда. Шырокі чырвоны сцяг калыхаўся над закутым у браню паравозам. Я подбег до молодого человека у скуранцы. Вы начальник поезда? Так, я чырвоны камандир бронепоезда. А ты з якой справай до нас? Адразу ж давайте нам дапамогу. Неадкладна. Зараз жа. Подрыхтовать бронепоезд до отправки! Подрыхтовать бронепоезд до отправки! А ты, выходит,
Незвичайний хлопчина, а славний герой. Бронепоезд до виконання задання готовий. Добре. Садись, хлопче, до нас у вагон. Поедем. Не, мне уже дозвольте на паровоз. Я с машинистом поеду. Ну что ж, давай на паровоз, коли охота. По вагону! По вагону! И тут я убачив свайго батьку. Миколка, Миколка, откуль ты взялся? Ну. Ты машинист бронепоезда. Ой, здорово, тата! Як же гэта ты сюды трапіў, партызан мой малы? Немцы нас окружили. Подмога потребна. Там дед за старшего застался. Ну, поехали, сынок. Тримайся, Миколка. Хто, а мы пераможем. Не можем иначе. Такі сыне закон у нас, большевиков. И мчал наш бронепоезд, а насустрач неслася гучное ура. Нехай живе наша славная червоная армия. Это партизаны пошли в атаку на ворога разом с червоноармейцами. Нават той, хто загинув у шляху до святла, ні на міг не покинув бойового сядла. Як у казці былине, мы летим на рысях, и в веках не остыне революции стяг. Як у казці былине, мы летим на рысях, и в веках не остыне революции стяг.